10 میلیون سابسکرایبر فقط توی 6 ماه. اینو من نمیگم، مستر بیس میگه. بریم ببینیم. If you knew what I knew, you could get 10 million subscribers within 6 months. Your first video is not going to get views. Subscribers don't matter. Views don't matter. I mean, they do. So stop sitting there and thinking for months and months on end and just get to work and start uploading. Everything میگه چند ماه صبر نکنید که فکر کنید که چه جوری ویدیوتون رو درست بکنید، فقط کارتون رو شروع بکنید. you want as a creator comes from making the best videos possible and thumbnails. Mr. Beast ببینید دو تا نکته رو گفت الان. یکی گفت که از کریئتور دو تا کار مهم باید انجام بدید. یکی ویدیوی خوب درست بکنید. حالا منظورش از این خوب چیه؟ خوب اینه که یکی اینکه ویدیو کیفیت خوبی داشته باشه، یکی اینکه ویدیوی خوبی باشه، یعنی اینکه یه چیزی به مخاطب اضافه بکنه یا یه چیزی به مخاطب بده که مخاطب دنبالش میگرده. و دومیش سامنیله که حالا میریم جلوتر ببینیم اون سامنیل چی است. shares his best YouTube advice all the way from title and thumbnail secrets to growing a channel on YouTube. It's much easier to get 5 million views on one video than 50,000 views on 100 videos. ببینید میگه خیلی راحت تره که روی یک ویدیو 5 میلیون ویو بگیرید تا اینکه روی مثلا 5000 تا ویدیو 100 تا ویو بگیرید، 100,000 تا ویو بگیرید. He also reveals how he's able to hook in viewers in his videos and what he would do if he started over from scratch. What advice would you give yourself when you were starting out? Your videos suck. You think your videos are good, but they suck. You know, they just do. And the sooner you learn how to make good, great videos that people actually want to watch, the sooner you'll get views. I think is the biggest takeaway. Because like when I was 14, I thought my videos were the best in the world. ببینید کارش از 14 سالگی شروع کرده. الان فکر کنم 21 سالش شده بیشتر. میگه که شما فکر میکنید ویدیویی که دارید میسازید ویدیوهای خوبیه، ولی مطمئن باشید که ویدیوهاتون ویدیوهای افتضاحیه. حالا باید چیکار کنید؟ They weren't. They're terrible. Many people are making way better videos than me, but I didn't think that. And I think, you know, to be successful, you kind of have to have a little bit of that ego where you're like, you know, my content's great. You got to believe in it. But also, like, if you have sub 1,000 subscribers, like, there's a good probability your videos just suck. They just do. And you need to make hundreds of videos or 100 videos. I don't know. Depends on the difficulty of your videos. Improve something every time and just, like, get to the point where they don't. When you make good content, you'll blow up. It's not the algorithm. It's not anything. It's just like, me and most people who are in my position, you just make terrible videos, and that's okay because you got to make a bunch of videos and improve over time to be great. Like you don't. ببینید گفت که یکی اینکه ویدیو با کانتنت مناسب بسازید. همونجوری که گفتم، یعنی کانتنت دیگه یه چیزی به مخاطبتون بده، یاد بده یا سرگرمش بکنه. گفت که اون خودش ویدیویی که میساخته فکر میکرده که ویدیوی خوبیه، در صورتی که ویدیوی افتضاحی بودن که هرچی میره جلوتر اینو متوجه میشه. میگه شما توی 100 تا ویدیوی اولتون باید به اون نتیجه‌ای که میخواید برسید. حالا قراره اینو به ما آموزش You بده. don't just pick up a baseball and become an MLB level athlete within a year. You know, it takes این در واقع مثل یک ورزشکار بیسبالی که میگه شما نمیتونید یه توپو وردارید و یه ورزشکار حرفه‌ای بشید و حتما تمرین لازمه. many years, and YouTube's kind of the same way. A lot of people get analysis paralysis and they'll just sit there and they'll plan their first video for 3 months. And I'm any of you listening, if you, especially if you have 0 videos on your channel, your first video is not going to get views. Period. It's not. میگه ویدیوی اولتون مسلما هیچ ویوی نخواهد گرفت. حالا میریم جلوتر دلیلاشو میگه و راهکارش هم میگه. Your first 10 are not going to get views. I can very confidently say that. So stop sitting there and thinking for months and months on end and just get to work and start uploading. Like ببینید میگه نشینید چند ماه فکر کنید که خب چه کانتنتی درست کنید. میگه اون 100 تا ویدیو تمرینی که شما دارید میکنید. تمرین هم تمرین ذهنی نیست، تمرین عملیه. all you need to do, this applies to people who have not uploaded videos but have dreams of being a YouTuber, is make 100 videos and improve something every time. Do that. And then on your 101st video, we'll start talking, like maybe you can get some views, but you know, your first 100 are going to suck. There are very freak. ببینید یعنی روی 100 تا اول میگه شما هیچ توقعی نداشته باشید که اتفاق بیفته. اگر بتونید تو این 100 تا اول ویدیوتون رو هر ویدیویی یا هر یک ویدیویی 1% هم ایمپرووش بکنید، توی ویدیوی صدومتون شما یه چیزی برای گفتن دارید و اون موقع است که ویدیوهاتون میتونه ویو بگیره و میتونید روش حساب بکنید که آیا راه درستی رفتید یا نه. cases like
Liza Koshy or Emma Chamberlain, who have really good personalities, and it doesn't take them as many videos. And it's just like people who are 7'5" and making the NBA. Like, yes, there are free cases you can find, but for the average person like us, you know. ببین میگه منم مثل بقیه مردم یه آدم عادیم. میگه بعضیا برای ویدیوهاشون از روز اول خیلی وی خوبی ممکنه بگیره ولی مردم عادی مثل ما اینطور who don't نیست. have these exceptional personalities and backgrounds in filmmaking, just make 100 videos, improve something each time, and then talk to me on your 101st video. ببین راجع به فیلم میکینگ حرف میزنه، یعنی شما باید قدرت ساختن فیلم رو داشته باشید. این خیلی مهمه توی ویدیوهای یوتیوب، برای اینکه یوتیوب میشه گفت 80% بصریه. How do you improve something each time? The حالا داشت میپرسه که چجوری میشه هر دفعه یک چیزی رو ایمپروو بکنیم، در واقع پیشرفت بدیم. second one, just, I don't know, put more effort into the script. The third one, try to learn a new editing trick. The fourth one, try to figure out a way that you can have better inflections in your voice. The fifth one, try to, study a new thumbnail tip and implement it. The sixth one, try to figure out a new title. ببین راجع به ادیت، راجع به کانتنت ویدیوز، راجع به اسکریپت ویدیو، راجع به ثامنیل ویدیو، یعنی جزئیاتی که داره یک فیلم ساختن اگر به 100 قسمت تقسیمش بکنیم راجع به اون وایستون و تاونی که صحبت میکنید با ما مخاطبتون، تمام اینا رو شما وقتی ویدیو خودتون رو یک بار، دو بار، سه بار ببینید متوجه ایراداتتون میشید و اون ایرادات توی ویدیوی بعدی برطرف میکنید. There's infinite ways. That's the beauty of content creation online. There's literally infinite ways, from the coloring to the frame rate to the editing to the filming to the production to the jokes to the pacing to every little thing can be improved, and they can never not be improved. There's literally no such thing as a perfect video. What YouTube wants is they want people to click on a video and they want to watch it. Like, If you've ever tried ببین چیزی که گفت یوتیوب میخواد اون چیزی که ازتون میخواد اینه که ویدیوهای شما رو مردم نگاه بکنن و کلیک روش بکنن. that's what it is. Now, you can like draw little lines and go as deep as you want into how to get people to click and how to get people to watch. I mean, essentially, by studying the algorithm, you'll learn that you're more studying human psychology, right? What do humans want to watch? Anytime you say the word algorithm, just replace it with audience, and it works perfectly. Like, the algorithm didn't like that video? No, the audience didn't like that video. Literally, that. ببینید میگه اگر ویدیوتون ویدیوی خوبی نباشه و ویو نگیره، این نیست که الگوریتم ویدیو شما رو دوست نداشته، اون مخاطبه که ویدیو شما رو در واقع دوست نداشته و شما باید روی اون کار بکنید، روی طرز تفکر مردمی که قراره ویدیو شما رو ببینن، بسته به مخاطبی که دارید، نوع مخاطبی که That's it. دارید. If people are clicking and watching, then it gets promoted more. And that's literally all the algorithm does is reflect what the people want to a T. And if you deny that, you just make terrible videos and are trying to find a scapegoat. what makes for a good title? Short? Not just short. It's also, if الان راجع به تایتل ویدیو ازش سوال میکنه، میگه چجوری باشه؟ باید کوتاه باشه؟ میگه نه اینکه فقط کوتاه باشه. someone reads it, are they like, do they have to watch it? Is it just so intrinsically interesting that it's just gonna with them if Yeah. they don't click on it? You know what I mean? Ideally, it's a title also that, because the titles don't live in a vacuum, right? So it has to lead into the content. So ideally, the title represents content that you would want to watch for 20 minutes. So if ببینید میگه اون کانتنت، اون تایتلی که میذارید بعد نشون دهنده اون کانتنتی باشه که توی ویدیوتون، یعنی در واقع 20 دقیقه، حالا هر زمانی که مردم قراره ویدیوی شما رو نگاه بکنن، اون تایتلی که میذارید باید نشون دهنده اون 20 دقیقه توی یک تایتل خیلی خلاصه و شورت و رسا it's باشه. a 20-minute video and the title is I stepped on a bug, the click-through rate is going to be much lower than if it was like a 5-second video. Like, even nuances of the length of the video based against the title will affect whether people want to click it, because sometimes they just don't add up. I mean, it's that, yes, ideally you want it below 50 characters, because above 50 characters on certain devices, you run the chance of it going ... So like, I took a light pole and I saw how many dollar bills I could stack on top, and they would just go ... ببینید میگه اگر بیشتر از 50 تا کاراکتر باشه، اون چیزی که آدینس میبینه تا 50 تا رو یوتیوب نشون میده، بعد از اون 3 نقطه میشه و اگر شما بتونید تا قبل از اون منظورتون رو به مخاطبتون برسونید و مخاطب رو اترکت کنید که ویدیوتون رو ببینه و کلیک بکنه روی ویدیو، اونجا شما قدم اول و استپ اول و برد اول رو انجام دادید و بقیه because it's too ماجرا long میتونید and it داشته can't finish باشید. it. And that's the worst thing, because then people don't even know what they're clicking on, and so it's going to do even worse. Short, simple, ideally, and just so freaking interesting they have to click, and it is a good segue into the content, and it represents the length of the content. The more extreme the opinion, typically the higher the click-through rate. If you can like
pay it off in the content, then it just supercharges it. So like, Oh, so you have a kind of estimate of the extreme. here, like this water, right? If you're like, Fiji water sucks. Yeah. That would do fine. But if you said Fiji water is the worst water I've ever drank in my life, Yeah. way more extreme opinion would do way better. ببینید میگم مثلا اگر بخواد راجع به این بطری آب فیجی صحبت بکنید میتونید بگید این بطری آب فیجی به عنوان تایتل بنویسید که افتضاحه، یا اینکه بیاد بنویسید این بطری آب فیجی من یک اکسپریانس بدی باش داشتم، یا بیاد یه کانتنت دیگه بهش اضافه بکنید. یه بار دیگه اینجا رو گوش بدیم. Fiji water sucks. Yeah. That would do fine. But if you said Fiji water is the worst water I've ever drank in my life, میگه یا اینکه بگید این بطری آب فیجی بدترین بطری آبی بوده که من ترای کردم I ever had on my entire life، تا الان خوردم و استفادهش کردم. یا اگر اینو بنویسید بهتره، برای اینکه چند تا مضمون رو دارید. بدترین بطری آبی که من تا حالا استفاده کردم، یا فقط بنویسید که این بطری آب بده. میگه اون اترکشن بیشتری داره و خب از 50 تا کانال way more extreme opinion would do way better. But you have to deliver. Yeah, but then you have to deliver because the more extreme you are, the more extreme you have to be in the video. I heard you guys talking about autoplay on YouTube, Yes. and I've never considered it. I've always thought about the الان راجع به آتوپلی که روی یوتیوب پخش میشه دارن سوال میپرسن. اون چیزی که وقتی موضوع روی ویدیو میبرید، ویدیو شروع میکنه به پیش نمایش دادن حدود 5 ثانیه یه ویدیو که اون البته میتونید انتخاب بکنید. ببینید پس اولین هوک، اولین قلاب چیه؟ اولین قلاب اون تایتلی که برای ویدیو میذارید که میگه نباید خیلی شورت باشه، نباید خیلی طولانی باشه که تا آخرش مخاطب نتونه بخونه، و جوری باشه که وقتی مخاطب اونو میخونه بگیرتش مخاطبتونه. یعنی اولین قلابتون اونه. حالا میریم جلوتر راجع به صحبت کنیم. و دومین قلاب میگه اون سامنیل و اون چند ثانیه که یوتیوب از ویدیوی شما پخش میکنه. thumbnail, but now on YouTube, videos automatically play. Of course. So before you film a video, what is the thumbnail? What is the video? And then what's the first 5 seconds? And then what's the first 30 seconds? You know, by the first 5 seconds, it's like. ببین الان راجع به 5 ثانیه اول و 30 ثانیه اول میخواد صحبت بکنه که مهمترین بخش توی ویدیوه. Goes with the thumbnail. Because it's possible that people open YouTube and They don't see it. They don't even see Especially the for thumbnail. us, because like for so many people I've watched hundreds of our videos, when I upload, I am first on your homepage. So like you just literally don't even see the thumbnail. Because it autoplays so quickly. So like the thumbnail is irrelevant. I have to like visually convince you to click on the video. Wow. میگه باید اول متقاعدت بکنم به صورت چشمی متقاعد بشه مخاطب که بیاد ویدیوی منو تماشا That's بکنه. so interesting. Yeah, that's why we go so hardcore. Dude, that's so crazy. So do you consider also captions in those first 5 seconds? Because Of people course, aren't all of watching it. with Yeah, audio. everything. Yeah. میگه Everything. کپشن هم Yes, مهمه، میگه 100%. کپشن هم مهمه. Wow. So همه those first چیز 5 مهمه. seconds, that hook is now even more important than it ever used to be. Oh, 100%. Yeah, before it was important because you had to convince people to watch. Yeah. Now you have to convince people to click and watch at the same time. ببین میگه الان مهمه که مردم هم کلیک بکنن هم تماشا بکنن ویدیو. یعنی این 5 ثانیه‌ای که به عنوان تامبنیل اونو میذاره اون خیلی مهمه و دو تا کار مهم رو قراره انجام With the بدن. first 5 So that's seconds. driving CTR now too. Yeah, It is interesting. 100%. Wow. I roast that. A lot of people who like have boring first 5 seconds. It's brutal. Your title and thumbnail set expectations, and at the very beginning of the video, to minimize drop off, you want to assure them that those expectations are being met. If you click on a video where, you know, of his, where it's like, Tether is a scam, and then at the very beginning he starts talking about literally anything else, then you are like, oh, this is bull. This isn't what I clicked on. But if at the very start of the video you go, Tether is a scam, and I'm going to teach you why, then it's like, okay, you match the expectations. So at the very beginning, ببین میگه اون اول ویدیو اونقدر مهمه که وقتی شما راجع به یه موضوعی حرف میزنید صاف مستقیم برید سر اون موضوع، به بحث‌های حاشیه‌ای نپردازید. صاف موضوع رو میگید و شروع میکنید راجبش توضیح دادن، یا حالا اون برنامه‌ای که ویدیو داره راجبش ساخته میشه مستقیم برید سر اصل match مطلب. the expectations, and then you want to exceed them. So you want to assure people that what they clicked on is what they're getting, and then blow their mind and be like, but you're also getting even more. That's how you lower drop off, which a lot of people ببینید اینجا داره یه چیزی نشون میده که روی تقریبا میشه گفت همه ویدیوها
این صدق میکنه که ببینید اون مثلا حالا تعداد ننوشته، ولی وقتی 100% رو اینجا قرار بدیم، یعنی اون آدمایی که حالا چه 10 نفر باشن چه 10 میلیون نفر وارد ویدیو بشن، شروع میکنه یک سیل نزولی تا یه جایی داشتن، یعنی حدود 30%، یک سوم ویدیو رو کامل نگاه نمیکنن، حدود مثلا 3 دقیقه ویدیو رو نگاه میکنن و 2/3 اینا هم به مرور میاد کم میشه و به خاطر همینه که اون چند ثانیه اول، 5 ثانیه اول و بعد 30 ثانیه بعدش خیلی مهمه که شما بتونید مخاطبتون رو جذب کنید. بعد از اون دیگه مخاطب وقتی جذب ویدیو شد، بعد از اون دیگه مخاطب در واقع غرق ویدیوی شما شده، یعنی آماده شده که تماشا کنه، قبول کرده که بشینه تماشا کنه و تا آخر ویدیو به احتمال خیلی زیاد ویدیو رو نگاه میکنه و شما اون چیزی رو که باید به دست میارید رو به دست آورید. Sometimes it takes them like 20 seconds to really meet the expectations, and so you lose, like, that's where you're going to lose everyone. Everyone's videos start like this and then it levels off, so you want to reduce the amount of people that click off on the audience retention graph. I hope you're popping up graphs while I'm saying this, so it's easier for people to visualize. We really should drill this home because like the number one thing is like retaining as many people as possible at the start. Because like envision a chart where you lose 35% of your viewers in the first 30 seconds, and then envision one where you only lose 20%. That's 15% more people that are watching, you know, throughout the video than not. And it's not like you made the whole video like a bunch better. You just had a more strategic intro that hooked them. I'm struggling to put this into words and like to really impose how important that is, but like that 15% difference in viewership really does make the difference between hypothetically like 2 million views on a video and like 10 in my head. The thing people undervalue. ببینید راجع به این قضیه اومد دوباره تاکید کرد که اون چند دقیقه اول ویدیو خیلی مهمه و میتونه تا 15% روی مخاطب شما تاثیر بذاره و اون 15% اون چیزی میشه که ممکنه تفاوتش از 2 میلیون ویو تا 10 میلیون ویو داشته باشه. The most is literally the first 10 seconds of the video. Like, I can almost, I think I can quote it. I tied up an FBI agent. خب ببینید اینجا داره یکی از ویدیوهای خودش رو مثال میزنه، میگه من این ویدیو رو اینجوری شروع کردم که این آدما رو که دستاشون رو بسته نشون میده، FBI ایجنت رو نشون میده، کیف پول رو نشون میده، مبلغ رو میگه و بعد از اون یک چاقو میذاره روی پای اون و از کات خارج میشه. I have $100,000 in this bag. Here's a knife. Good luck. And I just run away. Like, it gives you everything you need. No wasted words. ببین هیچ حرف اضافی نمیزنه، هیچ توضیح اضافی نمیده. خب این مخاطب الان تا داستان رو قشنگ متوجه میشه که خب یک FBI بسته شده، الان قراره از ابیلیتیش استفاده بکنه و با اون چاقو خودش رو یه جوری آزاد بکنه و شما اگر اون داستان رو دوست داشته باشی ببینی که خب انقدر قشنگ درست شده این داستان و طراحی شده، مسلما کلیک میکنی، اگر این سامنیل باشه دیده باشه کلیک میکنی که ادامه ویدیو رو ببینی و اگر اینو توی ویدیو دیده باشه که خب میشینی و بقیه‌ش رو میبینی و از اونجا به بعد تو غرق داستان شدی. Short, concise, and then tension. You basically want to remove every dull moment. You probably want to find the 10 most critical people you know, make them watch the video and just roast it. You know, certain things like if I just talk to a camera for 10 seconds without a cut, like a lot of people will just like get bored or they'll lose interest. So like having a B cam and a C cam and just, you can just talk for 10. ببین میگه اگر مثلا بتونید توی جلوه‌های ویژه، اگر بخواید حالا راجع به ویدیویی که مثل ویدیوی خودش میسازه بیشتر داره توضیح میده، میگه اگر شما به جای اینکه 10 ثانیه فقط مستقیم توی یک دوربین نگاه کنید و صحبت بکنید، اگر بتونید یک کم دوربین بی و دوربین سی داشته باشید و این 10 ثانیه رو تقسیم کنید، 3 ثانیه توی اون دوربین نگاه کنید، 3 ثانیه توی این دوربین و 3 ثانیه توی اون دوربین، این میتونه در واقع خیلی ویدیو شما رو جذابتر کنه و از اون خستگیش کم بکنه که مخاطب کمتر خسته بشه. در واقع اون جلوه های ویژه و اون چیزی که میتونید توی فیلم برداری استفاده کنید داره میگه، یعنی فیلم برداری با یک دوربین صرفا نباشه، با 2 تا دوربین اگر بتونید فیلم برداری کنید در آن واحد و بعد نگاهتون رو عوض کنید، یا مثل فیلم سینمایی که حالا همه دیدید و حالا اگر دوباره با این دید به فیلمایی که تماشا میکنید دقت بکنید میبینید که
وقتی زاویه دوربین عوض میشه چقدر جذابتره این برای مخاطب و الان اینو داره توضیح میکنه که میگه اینم خیلی مهمه seconds, توی but فیلم 3 برداری. seconds in cutting to a B cam and then a C cam, like now it's more interesting, even though it's essentially the same thing and not that crazy. But you want to have good pacing. Typically, having a payoff at the end keeps them, right? Last Leave Circle wins 10 grand. If there is a low moment halfway through, you're going to watch to the end because you want to see who wins the 10 grand. So having a good payoff at the end. How do you keep viewers watching and, happy with the video? Imagine being able to build an این گفت که چجوری مخاطباتو تا خوشحال نگه میداری که ویدیوهاتو نگاه بکنن تا آخر. حالا ببینیم که چی میگه. Why they clicked, tell them why they should watch, and then just stick on topic. Like that right there. ببین میگه کافیه کلیک بکنن روی ویدیوی من و میچسبن به اون تاپیکی که گذاشتم. یعنی اون تاپیکی گذاشته تاپیک جذابی انتخاب میکنه. این که گفت ویدیو رو با کوالیتی خوب بسازید، حالا جدا از کوالیتی منظور اون خوش ساخت بودن فیلمه، این که تاپیک جذابی هم داشته باشه و وقتی تاپیک رو درست انتخاب بکنید، خوب انتخاب بکنید، بعد از اونجا به بعدم کار اضافی توی اون فیلم قرار نیست اتفاق بیفته و از همه چیز باید مرتبط به اون تاپیک باشه و 100% مخاطب میچسبه و تا آخر ویدیو رو تماشا میکنه. Isn't even super complex, but I would already put you in the upper echelon of YouTube. It's hard for a lot of people. People, for whatever reason, like they just drag it out. A lot of vlog channels do it. It's like eating $100 ice cream, and they'll be like, "I'm gonna eat $100 ice cream." But first, and then it's like earlier in the day, and it's just stuff that has nothing to do with what you clicked on. It's like them birthday shopping for their mom. ببین مثلا میگه بعضیا میخوان راجع به یه بستنی $100 فیلم بسازن، بعد میاد یه سری چیزای دیگه برای اینکه زمان ندارن که اون ویدیو رو پر کنن یا کانتنت خوبی ندارن برای ویدیوشون، میان با چیزهای مختلف و متفرقه اون ویدیو رو میخوان پر بکنن و این باعث میشه مخاطب خسته بشه و از اون تاپیک اصلی دور بمونه که حالا خرید یه بستنی بوده یا یه خرید برای تولد مادر. And it's like that's not why I came here. Now, if you're looking to grow your YouTube channel, I gotta tell you about this before we get into the rest of Mr. Beast Genius Advice. And that is that we at Think Media are doing a free YouTube challenge to خب اینجا هم داره تبلیغ یه کانالی رو میکنه. غیر از اینکه از یوتیوب پول در میاره، از کانالهای دیگه هم الان داره تبلیغ میگیره و مسلما مبالغ زیادی رو چارجشون میکنه بابت این ویدیوها. The founder of Think Media is going to be showing you guys how to grow your YouTube channels and make money online with YouTube. So click on the link to sign up today or to check out when our next challenge is going to be. Okay, let's get back into the video. What's interesting is the longer people watch something, the more likely they are to keep watching. So you don't have to try as hard in the hypothetically back half of a video as you do in the front. Like even right now, we're so deep into this where a lot of people listening are probably just going to keep listening relatively close to the end unless we just have a really ببینید میگه قرار نیست کار خاصی بکنید. میگه مثل همین ویدیو ما داریم روی راجع به موضوع صحبت میکنیم و خیلی عمیق شدیم راجبش و مخاطب معمولا میشینه و گوش میده و همین کافیه براش. یعنی فقط کافیه حاشیه نداشته باشیم و حرف متفرقه توی این داستان زده boring part of نشه. this conversation because they're just in it. They're immersed. And so a big, like, to really boil it down to a simple level, you just want to get people where they're immersed in the content and then just kind of hold them there. The thing is, it's all knowledge. It really is. And like every time I say this, people debate it to the end of time on Twitter, but I don't care. Like I could start a new channel tomorrow with not using my face or my voice, like without ever promoting it, and in 6 months have 20 million subscribers. I just could. Yeah. It's ببینید الان میگه من میتونم، البته به نظر من بلوف داره میزنه، شاید هم نه. میگه من میتونم الان امروز یه دونه کانال جدید رو اندازی بکنم بدون اینکه فیسمو نشون بدم، بدون اینکه صدامو به مخاطبم نشون بدم، بدون اینکه اصلا حرفی از خودم و اسمم بزنم و 6 ماه دیگه 20 میلیون مخاطب داشته باشم توی کانالم. در واقع میخواد بگه که این کاری که من دارم میکنم، خب این به عنوان یک یوتیوبر موفق که میلیون‌ها دلار سالانه داره از یوتیوب در میاره، واقعا میشه ادوایزاشو گوش داد و استفاده کرد. purely knowledge. Like Yeah. if you knew what I knew, you could get 10 million views a video and you could get 10 million subscribers no matter where you are right now within 6 months. It really is just knowledge. And I can already tell you 90% of the people watching, they don't agree with that. They don't. میگه 90% که دارین نگاه میکنید میدونم موافق نیستید با این حرفایی که من میزنم، ولی این یه دونه نالج علمه و
اگر اون چیزایی که من میدونم و که الان دارم بهتون منتقل میکنم شما هم بدونید، خیلی راحت میتونید 10 میلیون سابسکرایبر و 10 میلیون حداقل ویو داشته باشید توی ویدیوهاتون. And everyone has excuses and they're always like, nah, YouTube just doesn't work like that, Jimmy. You don't understand. But I میگه مثلا بعضی اکسکیوز میارن که یعنی بهونه میارن که برای من این جواب نداد یا نشد یا فلان، ولی میگه اینو فقط بهونه است و واقعا اگر درست اجرا بکنید این کار جواب میده. mentor a lot of people. I see it even to this day. I still see it all the time. It is possible. It is simply knowledge. And the second you accept that it is knowledge and you start your, for me, 10,000 day journey of learning, for you, whatever it is, if you want to be less hardcore, but, and like actually figuring out, you know, what makes a good video, what does my audience want, how can I elevate? And then you take that knowledge and you just assume that I will never understand what the perfect video is, and every single day I just need to be devoted to learning as much as possible and improving as much as possible, and I got to improve every video as much as I can. Then there you go. There are tons of viral ideas that people can do that don't require money. It does. میگه آیدیای زیادی وجود داره که برای انجام دادن که به هیچ پولی هم احتیاجی نیست. یعنی میخواد اینجا داره میگه لازم نیست یا اینجور نگاه نکنی که من چون جایزهای خیلی بزرگی میدم ویدیو هم ویو میخوره. میگه نه، میگه خیلی خب اینم از اینجا شروع نکرد دیگه. حالا خودش تو ادامه توضیحاتش میگه من بچه بودم و هیچ پولی نداشتم و فقیرم بودم یه جورایی، و میگه لازم نیست که ویدیوهای با هزینه‌های سرسام‌آور و خرج‌های بزرگ درست کنید. میگه مهم اینه که ایده‌تون جالب باشه و بتونید اون رو خوب عملی Does not کنید. require money to go viral. Like at one point, one of my most viewed videos was like spending 24 hours in a desert. We just grabbed a tent and some stuff and we went in the desert. And it got like 60, 70 million views. I have so many videos where we spent hardly any money, like the no food one, or I'd have to pull up the channel and go through it, that have gotten tens of millions of views, and they would have gotten 10 plus million views even on a small channel. So people who say, oh, well, I could be Mr. Beast if I had money. Well, A, I didn't start off with money. I was poor. I had no money, and it took me like 7 years just to buy a camera. ببین میگه 7 سال طول کشید که من بتونم فقط یه دوربین بخرم و اول منم فقیر بودم و پولی نداشتم و اینجوری نیست که بگید منم اگر پول اندازه مستر 20 پول داشتم میتونستم بهتر از اون ویدیو بسازم. میگه نه، اصلا اینجوری نیست و اصلا پول مهم saving up نیست from اون YouTube. قضیه. And B, some of our most viewed videos, literally, like anyone can do. The best way. Seedance 2.0 is now. خب تا این تبلیغ پخش میشه، اگر ویدیو رو دوست داشتید میدونید باید چی کار بکنید تا بریم برای ادامه ویدیو. My opinion, I think it's better to really focus on quality if you're a very small YouTuber, and you can upload a video a day and like all the videos be average, and like none of those videos will really stand out. None of it's like epic enough where like the algorithm's gonna go, oh, this video is good, like we need to spread it. I feel like a lot of small YouTubers, they just post like videos that aren't bad, but they're not great, and they just do that, and none of them ever pop off, so they never get an audience. Where it might be better to like, you know, upload half or a third or even like a fifth of the videos, but make the videos you upload so freaking good. میگه خیلی بهتر از اینه که ویدیوهای کمتری درست کنید با کوالیتی و کیفیت خیلی بهتر تا اینکه ویدیوهای بیشتری بدید و اوریج باشن و اوریج رو به پایین باشن که مسلما اون یه دونه ویدیوی خیلی خوبی که درست میکنید خیلی بازخورد بهتری میگیره توی الگوریتم برای شما و فقط شما کافیه وارد الگوریتم بشید و الگوریتم تشخیص بشه که کانال شما و ویدیوهای شما میتونه بازخورد خوبی بگیره، یک دفعه از اونجا از یه جایی برای شما منفجر میشه. میگه پس خیلی بهتره که حتی نصف، یک سوم، یک پنجم ویدیو بدید بیرون از اون چیزی که دارید میدید، ولی اون ویدیو رو ویدیوی با کیفیتی بدید، ویدیوی خیلی قوی بیرون بدید. That like the algorithm has to promote it, and that, you know, it has to find audiences for it because it's such an interesting and good video. When you like set a consistent schedule and you're constantly having to upload videos that aren't as good as you'd like because you got to hit, oh, this Monday I said I'd upload every Monday, you know, like that's a dangerous trap. آره، میگین تله خطرناکیه که مثلا برای خودتون بذارید من هر 2 هفته قراره ویدیو بدم. میگه نه، این کارو نکنید اصلا. و شاید یه ویدیو خوب ساختنش 2 هفته، 3 هفته یا بیشتر زمان ببره. میگه ولی این کارو نکنید که هر هفته به هر قیمتی شده من باید یه دونه ویدیو بدم بیرون با هر کیفیتی که شده. میدونید
میاد الگوریتمتون رو خراب میکنه، میاد پیجتون رو خراب میکنه و برمیگردونه پایین و از الگوریتم خارجتون میکنه. because then the viewers notice that the quality isn't as good and it makes them less likely to watch, and I think it hurts your longevity. A lot of times people, oh boy, it's like they think their videos are better than they are, honestly, and that ببین اینجا اینو میگه خیلی وقتا مردم فکر میکنن ویدیوشون خیلی از اون چیزی که فکر میکنن بهتره، ولی در واقع اونجوری نیست. I mean, they do, and you have to that, and they have horrible friend groups because you really are like the type of YouTubers you hang around, and so like a lot of times I'm just like, what you're saying is wrong. Who told you this? They're like, oh, this guy, and it's like, well, they're wrong. It's not true. There's no such thing as a perfect video. Like someone should always call you and shit on your video because it could be better. Like that's because imagine if someone does that every video. میگه شما هر ویدیویی میسازید مهم نیست که چقدر خوب باشه، همیشه میتونستید یک ویدیوی بهتر از اون بسازید. And you upload hundreds, if not 1,000 videos over the next 10 years, and every single time someone's critiquing you and you're applying what they're critiquing. Like imagine the compound effect over that time span. It's invaluable. People think it's like, oh well, it's all like CTR and stuff like that, but a big thing that everyone fucking underestimates is it's what was your experience with your last video? If people loved the last video of yours that they watched, they're more likely to watch your next one. ببین میگه که خیلی مهمه که چه برخوردی و چه تجربه از ویدیوهای قبلیتون داشتید. اگر خوب بوده مردم باز دوباره منتظر ویدیوی بعدی شما که اونم ببینن، ولی اگر خوب نبوده خب مسلما نمیان اونو ببینن و شما باید از این تجربه استفاده بکنید تا بتونید ویدیوهاتون رو improve For بکنید. the YouTubers watching this, when people watch your video, they go, okay, that was good, but like that's enough of you for the day. Like it was all right? Whereas what you want is them to go, holy crap, that was crazy. Oh my god, what's that? Holy crap, that was crazy. Oh my god. And they watch 10 ببین میگه اونقدر چیزای خلاقانه تو ویدیو داشته باشید که مخاطب خسته نشه. یعنی اینجا رو میبینه چقدر این جالب بود، اینم اتفاق افتاد چه باحال، اون اتفاق هم افتاد چقدر باحال. یعنی سورپرایز بکنید مخاطبتون رو توی اون طول ویدیویی که دارید. 10 videos. That's what you're going for that data can't describe. And like I've never heard anyone talk about that, but that is it. That's how you get these high view counts because people watch 10 videos, not one, It's okay to draw inspiration from me, but just don't do what I do to a T. It's not like $1 versus blank. I'm the first person to do it. But I just, saw that format and I was just like, how can I do that 100 times better? Right. How can I put 100 times more creativity into it? How can I level up the editing by 100 times? How can I spend 100, blah, blah, blah. And that's always my mindset. ببین میگه چیزی که تو ذهن منه همیشه اینه که خب چجوری میتونم این کار رو 100 برابر بهتر انجام بدم، چجوری میتونم 100 برابر فیلمم بهتر بسازم، ادیتمو بهتر انجام بدم، خلاقیت بیشتری توش به کار ببرم. یعنی تمام چیزی که داره میگه راجع به اینه که شما اون ویدیویی که ساختید اگر 100 تا ویو خورده، اگر 1000 تا ویو خورده، اگر 100,000 تا ویو خورده، شما یه کاری کنید که دفعه بعد حداقل 1% اون ویدیوی بعدیتون بهتر از ویدیوی قبلی باشه. چه از لحاظ کیفیت ساخت، چه از لحاظ تعداد سابسکرایبری که گرفتید و چه از لحاظ ویویی که ویدیوتون میخواد. How can I if I get inspired by something, how can I do that but 100 times better and make it my own? Whereas a lot of people are just like, oh, Mr. Beast did that. I'm just gonna do it. Yeah, how do I make a good thumbnail? How do I get people to click my video? You want it to be simple. You want them to be able to when they're scrolling الان میگه چجوری میتونم مردم رو بگیرم که ویدیوی منو کلیک بکنن و اون ثامنیل در واقع اون 5 ثانیه‌ای که یوتیوب نشون میده بتونین مردم رو قانع بکنه که ویدیوی منو تماشا بکنن. through their suggested or homepage or whatever touch point, you want them to instantly be able to understand what you're conveying. And you میگه مردم باید بفهمن توی اون 5 ثانیه بعد ویدیوی شما رو بتونن حدس بزنن. ببینید یعنی تایتل رو میخونن. به هر حال مردمی که توی یوتیوب هستن، آدمایی که میچرخن، آدمایی که ویدیو نگاه میکنن، خود ماها، ببینید به یه سری تایتل علاقه داریم دیگه. خب وقتی اون تایتل رو میخونیم، خب یوتیوب هم از اون تایتل بیشتر برای ما میاره. حالا هیچ کس هم اینجوری نیست که اینجوری نیست که بگیم مردم مثلا به تایتل های ورزشی علاقه دارن یا فقط به تایتل مثلا سرگرمی علاقه دارن. به هر حال هر کسی یه علاقه داره یا چند تا علاقه داره. میگه یکی اینکه اون تایتل بگیرتشون. به هر حال اون ویدیویی که شما دارید میسازید، گفتم راجع به آشپزی میتونه باشه، راجع به موسیقی میتونه باشه، راجع به AI میتونه باشه. یکی اینکه اون تایتلتون خیلی واضح
و مشخص باشه برای مخاطب. دوم اینکه اون 5 ثانیه سامنیلی که یوتیوب نشون میده اونم مثل اون تایتل میمونه، یعنی اونم وقتی نگاه میکنن راجب AI قراره حرف بزنه، راجب آشپزی قراره حرف بزنه، راجب مثلا فوتبال قراره این ویدیو باشه و که بتونن حدس بزنن و کلیک بکنن و ویدیو رو تماشا want them to feel some type of emotion, you know what I mean? The way I like to phrase it is you want to make it so interesting or spike their curiosity or whatever emotion so much that like if they don't click it, they'll wonder, you know, when they're این میگه اونقدر باید کنجکاو بشن با اون چیزی که اول کار میبینن که اگر کلیک نکنن روی اون، اگر انتخاب نکنن اونو برای دیدن، که همیشه توی ذهنشون بمونه که من یه چیزی رو از دست دادم که نگاهش نکردم، یه چیزی که میتونست جذاب و جالب before they go باشه. to bed, like what happened, you know what I mean? Like an example would be like if you uploaded a video, I rode a skateboard with 1,000 other people on it, and like people are falling off the side or whatever, and I'm envisioning like a giant skateboard, people like hanging on the side of it, maybe it's like about to go off a big ramp. If you don't click that, you're gonna like be so curious, it's gonna be ببین الان یه موضوع رو داره میگه، مثلا میگه 1000 نفر روی اسکیتبورد بزرگ باشن، اگه اینو به عنوان تایتل بذاری، نمیدونم حالا این ویدیو رو ساخته یا نه، میگه خب مردم علاقه‌مندن که ببینن خب 1000 نفر روی اسکیتبورد چه اتفاقی قراره براشون بیفته، قراره بیفتن از روی اون، قراره همشون بمونن، این اسکیتبورد اصلا چه شکلیه، اصلا کجا قراره بره. و میگه این همیشه توی ذهنشون کنجکاوی رو براشون میاره که خب 100,000 نفر روی اسکیتبورد داستان چیه، چه اتفاقی قراره بیفته. on your mind, you know? Later in the day میمونه when you're توی daydreaming, you're ذهنتون. gonna think like, huh, what happened? What happened to those 1,000 people on that skateboard? That's kind of the mindset I think you should have when making thumbnails. How often do you change a thumbnail on a video? Is that something? حالا ازش داره میپرسی که اون سامنیل رو چند وقت یه بار عوض میکنی. ببینید معمولا مثلا بعد از یه مدت چند سال یا 1 سال میرن اون سامنیل رو عوض میکنن. بعد ببینید شما الان یه چیزی رو توی پیج دیدید با یک شکلی یا هر دفعه نشونتون داده روی اون کلیک کردید یا نکردید، بعد از یک مدت اون عوض میشه دیگه. یعنی شما فکر میکنید که این دوباره یه چیز جدید میتونه باشه و میتونید برید کلیک بکنید اگر انقدر جالب باشه که دوباره تماشا کنید، یا اگر جالب نباشه براتون یه بار دیده باشید که میاید بیرون. ولی خب به هر حال یک کلیک رو کردید که اونم خودش یک برد برای اون کریئتور هست. Do you usually just stick with one or you try Well, different ones? I think we get better at making thumbnails every year. So it's more, when I upload a thumbnail, I usually think it's good and I don't change it most of the time. But what happens is like 3 years later, I look back and I'm like, oh, that's a horrible thumbnail. ببین میگه اون چیزی که میذارم خب فکر میکنم خیلی خوب و عالیه، ولی 3 سال بعد وقتی برمیگردم به اون نگاه میکنم میبینم چه عکس افتضاحی گذاشتم، چه سامنیل افتضاحی گذاشتم و عوضش میکنم. ببین اینو داره نمیگه که توی اون 3 سال من انقدر پیشرفت کردم که با 3 سال قبلم اصلا قابل مقایسه نیستم و اون چیزی که عاشقش بودم 3 سال قبل و الان میگم چه کار افتضاحی انجام دادم. و عامل پیشرفتش همینه که ویدیوهاشو، فکرشو، آیدیاشو صیقل داده و اونو پیشرفت کرده. اون چیزی که میخواد بگه تو کل این ویدیو همینه که اینکه ازمون خواسته که شما 100 تا ویدیو بسازید، بعد بشینید راجع به این که خب حالا ویو گرفتید یا ویو نگرفتید فکر بکنید. اینه که تو اون 100 تا ویدیو شما یاد بگیرید 100 بار اینو امتحان بکنید که من چه جوری فیلم بگیرم، دوربینو کجا بذارم، ادیت چه جوری بکنم، آیدیامو چه جوری بذارم، تایتل چه جوری بذارم، ثامبنیل چه جوری بذارم، از کی استفاده بکنم، از چه نوری استفاده بکنم، از چه سابجکتی استفاده بکنم. تمام اینا رو تمرین بکنید باش توی 100 تا تست تا بتونید یه ویدیوی خوب بسازید بعد از اون. And so it's usually like every 2 years we just go back and update a lot of our older thumbnails just because they're terrible. Just with like the new knowledge we have and what we've learned. And funny enough, that actually usually does help quite a bit when we update the thumbnails on old videos. They usually do see a little bit of an uptick because they're just, you know, if we take an old thumbnail where it's like seeing if whatever, like 100,000 magnets can stop a car, and it just looks terrible. And then with the new stuff, I know we zoom in a little bit so it's a little more visible and make things look better.
then magically it starts doing a little bit better because now people actually understand what it is because I'm not as میگه بعد از چند وقت برمیگشتیم مثلا ممکنه زوم بیشتری بکنم یا بیشتر واضحش بکنم که واضح تر باشه برای مردم، برای مخاطب که ببینن اون ویدیو راجع به چی بوده در واقع، که بیشتر براشون قابل فهم بشه. much of an idiot anymore. In 10 years, YouTube's going to be bigger than television ever was for culture in America, at least. In my میگه حداقل توی آمریکا اینجوریه که تا 10 سال آینده یوتیوب جای تمام، حالا تمام نه ولی بیشتر کانال‌های تلویزیونی خواهد گرفت. opinion. And so I think a lot of people underestimate that, and I don't think people really understand just how, like, to be one of the top creators on the biggest social media platform, and that will also be the biggest in 10 years during that whole time, like the amount of value and how crazy that is. Like, you don't need a network, you don't need to go through people. You just are. You can do whatever you want, and you can influence people how you want. It's just wild. It's mind-blowing, and you can leverage that to build businesses or like do things like Beast Philanthropy or whatever. I think like people don't realize just how much influence the top YouTube channels have. No one's ever میگه راجع به یوتیوب داره میگه که تو 10 سال آینده واقعا دنیا رو عوض میکنه، که به نظر من تا الانش هم خیلی کرده و شما بدون اینکه هیچ چیز دیگه لازم داشته باشید با یک دونه دوربین فقط میتونید وارد این دنیا بشید و یاد بگیرید، یاد بدید و حتی پول ازش در بیارید. We're gonna do what I do better than me. Like it's just not. It's not even humanly possible. Like I reinvest every penny I make. Yeah. I work every hour I'm awake. I devote every atom in my brain to solving this. I hire the best people on the planet. I've been doing this for 14 years, and I think in decades, not years. So I'm going to be doing this for another 20, 30 years. Not. آره پس اشتباه گفتم. الان 14 ساله داره این کارو میکنه. وقتی 14 سالش بود شروع کرده، پس الان حدود 28 سالشه. میگه من 14 سال دارم این کارو میکنم و میدونم که چجوری باید این انجام بشه و این چیزایی که گفته تا الان واقعا سابجکت های مهمی بود که اگر استفاده بکنید و تمرین بکنید، ببینیم استفاده بکنیم اینجوری نیست که استفاده کردم نشد. ببینید اگر 100 بار این نشد و انجام دادید و رو به پیشرفت، یعنی ایرادات خودتون گرفتید، دوستاتون گرفتن، آشناهاتون که ویدیو رو میبینن بگید ایرادات رو بهتون بگن و تونستید ایرادات رو برطرف کنید، بعد از 100 تا ویدیو مطمئن باشید که مخاطبای خودتون رو دارید. 2 or 3. So no, the next me isn't going to be me because no one's going to do what I do better than me. It's not possible. If I thought someone was doing better than me, I'd just start sleeping less so I could work even more. Like I'd figure it out. I don't give a... The barrier to entry to be you is extremely high. Yeah. Right? Especially where you're well, at it's just because I'm all in. I'm crazy. Like people shouldn't be me. I don't have a life. I don't have work-life balance. My personality, my soul, my being is making the best videos possible, entertaining my fans as best as I can. Like that is what exists on this planet. And I don't recommend it. You know what I mean? Like you should have work-life balance. You should not devote your entire life to this one thing. Like go have fun. Like میگه لازم نیست، حالا من به این علاقه دارم که اینترتینمنت و سرگرمی کار بکنم، لازم نیست که حتما روی این موضوع بخواد کار بکنید. و درست هم میگه، چون واقعا یوتیوبر زیادی هستن که مخاطبای زیادی دارن. حالا این به خاطر اون نوع ویدیوهایی که میسازه خیلی مشهور شده، ولی خب یوتیوبر واقعا خیلی بزرگ و زیادی هستن که کانال‌های خوبی دارن، درآمدهای خوبی دارن و مخاطبای زیادی دارن و میگه اون چیزی که دوست دارید رو برید انجام بدید، فان داشته باشید، لذتش رو ببرید و فقط ویدیوی خوب بسازید و اینو 100 بار امتحان کنید. ببینید 100 تا ویدیو ساختن کار آسونی نیست، ولی وقتی 100 تا ویدیو بسازید شما یک آدم حرفه‌ای هستید. You know, I'm miserable a lot of times. I have a mental breakdown every other week because I push myself so hard. Like, I don't recommend it, you know. What do you think gets us to 1 million subscribers? Well, subscribers is an arbitrary number. Okay, so million views a video. No, you should ببین گفت چیکار کنیم که 1 میلیون سابسکرایبر داشته باشیم. گفت نه، اون اصلا سوالی نیست که تو بخوای از من بپرسی. گفت خب 1 میلیون ویو. گفت نه، اینم چیزی نیست که تو قرار الان از من بپرسی. What helps us make the best videos possible? ببین میگه اون باید اینو از من بپرسی که اون چی کمک میکنه که این اتفاق بیفته، اون موفقیت رو بتونم The only کسب question you should ask me. Subscribers don't matter. Views don't matter. I mean, they do, but all that comes. Everything you want as a creator comes from making the best videos possible. And میگه تمام اونها ویو، سابسکرایبر میاد وقتی که شما بتونید یک ویدیوی خوب بسازید. thumbnails. But it's easier to thumbnail خوب. You know, make thumbnails. The video part's the hard part, and that's the thing that you're known for. Ask, how can I make my videos better?
خب امیدوارم که لذت برده باشید، یاد گرفته باشید. بیایم با هم بریم جلو و من خودم خیلی چیز از این ویدیو یاد گرفتم. اگر دوست داشتید لایک و سابسکرایب کنید. ویدیوهای بیشتری خواهیم ساخت. ببینمتون دوباره.